Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya Tripura bru te chen hlen na tur chungchang ai tu in Delhi Mizoram le Tripura sarkar ai ote chu Union Home Ministry official tenen an thu khom Sports Minister Purobado Moiroi te chuan Mizoram Sports Policy pe felani to ati India chuan Gulf ram che vela ramna le mona om theina na malak na chu a thlop thu soinon Chief of Defence Staff General Bipin Rawat chuan fear fek te hnena tanpuina pethin ramtel ka khovel ramten na taka chetan lak atul thu soi Tripura abru te chen hlen tur chungchang ai to in Delhi Mizoram sarkar le Tripura sarkar ai ote chu Union Home Ministry official tenen an thu khom meka Tripura relief camp cheng bru chung ko engmo zat Mizoram kir dulo te chu lakir tolova Tripura cheng zui hlen tura rom hana siam ani don nia thu don ani a he thut khoma hian Chief Minister Puzoram Thangale Chief Secretary Pulanun Moi chongote antelani heti lai hian Mizo Students Union MSU chuan thu chu siamin voin hi Mizoram tan nilom omle hun chin chia tlaka an ngai ti an soya Mizo mi puile Mizoram sarkar laka harsana kumsom ni pahni zet an siam to hnuwa kumsa ka ko somko pasir October tha tanga an mani du thu nga ya Tripura pem brute Mizoram sarkar le pui mhlak na anga Tripura state a anom hena tura rom hana kalpein ta chu lom omati tak zet ani ati Tripura brute an pem chu awang hian Mizoram sarkar mai baga tlomai pol sang le Mizo mi puiten har satna tamtak anlo to pha to antia kumsang ni som pali phei kha chuan NGO coordination committee mhalak na in Lok Sabha in than Mizoram pumpuya boycott hiel alo ni to a MSU point Tripura brute vote thak te du lovin Mizoram mun sanga lungolo na alo lan tir to a Mizoram le Tripura ramria election duty te dangin na satakin Tripura hmuna om tuikuk te awang hian ke alo pen chuak to ani anti bok Tripura state chung kem paruka la khosamek tuikuk te Mizoram khole tui anni na pai ani turle Mizoram electoral roll of ming chuang zong te po an voter ID ti top sak vek tur chu lom omantia Mizoram sarkar council of minister meeting November ni riat sang ni som pakwa nein kum sang ni som pakwa November ni samthum thlenga Mizoram ronet lo brute Mizoram shwakir ani tolovang ti thu an passport MSU chon lom omatia Mizoram sarkar mlang na chon omanti ti an soi ani Sports Minister Purobado Moiroi te chuan Mizoram Sports Policy pe fel ani to thu soin he policy tharin asoi anga rampon lam atanga sumle pai tanpuina lian tham hu abese tranati Voina Sports Directorate Building Thar Mizoram New Capital Complex Mineko Aizawl khanavenga a honna he thu hi soin sport sarkar le pui sum mai baka pon lama tanga sum hailu ani thena Central Ministry sang le foreign funding agencies danga te masona tur project siam zungzung apoi mo tia kum khat chau sarkarna an siam hnuwa infiamna na satakin malak ani thu soin minister chuan football field chompathuma phulem phana tur sum hu felani to a badminton court paruk lenna standard hall lian pakhat le hockey astroturf ground pakhat siamna tur sum po ti felani to ati minister chuan Sports Directorate Building thatak lo anita chu lom omati thule thoktu telom pui thu soya anna thomeka phur tharna ape nge be se ti soibok Sports Department in Nasataka and Boy Pui Mizoram State Games po hloting heti soin minister chuam nei chun som zel tu mani atia Sports Directorate Building thar hontak sakna sum cheng viable che som noi somli singli sang ni hi Northeast Council atanga moni a building sakna hi lu shai engineers chuan December sang ni som puruk atang khan an thoktrana building hi chhongret ania recreation hall museum gym motor parking zautok takle conference hall Miza somnga thu thena da ania Scouts and Guides NCC le NSS te tan room da ani bok MZP executive meeting chuan Citizenship Amendment Act sang ni som pakua chungchanga MZP malak to na chu tha tia Supreme Court hearing ne ani zowa malak chunzom le ni se ti MZP General Headquarters Pisapui Voina Honna Hun man ani hnuwa MZP executive meeting hin ni a CAA chungchanga anthuti tluk ba ka hian Mizoram pum huap ILP chagrun pui nei than tia Mizoram chunga ILP system thazok manani thenan chakzoka mala turin sarkar an nge na bungtlang south tangwal elaron lena rong taka tha ani chu andem takzet ti soin MZP hruai tu tem elaron lena hi a chena hmuna ralin athi na hmun tlo se an tia thil ti sual tu te hi an phu anga hrem ngei an phu thu po soin Mizoram sarkar chu ami te thlawang hawa mala turin an nge nani MZP pe sapui honnein khoma hian MZP president Pubi Vanal tan chuan thu soim
Citizenship Amendment Bill an do na konga na satakin MZP in ben to ka MZP malak na he dikani ti achiang ani atia he Citizenship Amendment Act hian Mizoram a huam lo ti ma se thenam state a man ani chuan Mizoram le namta na him chuang lo ti in sarkar chu state dang atanga dan lovalo lut vai chakma le brute dap chuan na thok turin ange nani MZP President chuan Mizo thalai ten ram le namta na thnem nganel ru an nei bel zel turin skill development le nationalism awareness campaign chungchanga te na sataka malak zela tum thu soibok Fisheries Minister Pukelan Linan Vain Khan Kolosip District Chunga Fisheries Department malak na sang te hmuna kalin ain pui Minister hian sangachi tha thar chu na malak na kalmek Blue Revolution hnuaya hatchery unit 0. sakmek te cage culture kalpui chunjom nana selui bi tui khuwa malak na tele ice plant bil kho thlir te thloa sanga thar chuak tu te mamo khop vur siam chu ani theinan Fisheries Department na thoktu te nen har sana sang omte chinfel dan turin soi ho Minister hian selui bi tui khuwa cage culture chunjom nana sanga chua tur te endikin sanga chitha duangzat amlo wangle cage culture atana khoi turin sanga no te chu anlen tok lo awangin case culture lo tling taka kalpui ni theinan thoktu tenen hunrem chang danga sanghano te chu chu ani zok ngam rohman nan siamani selui bi tui kho sanghano te voina chu ani taklo thuwa hian Mizoram Farmers Society chuan thu chu siamin Fisheries Department in fish case culture an siama da tur sanghano te chu achi supply dan tur bituk ai te ani hlom awanga Fisheries Ministerin dongdu lova apek le tir fak omanti thun soya Minister che dan en hian sangha khoi du tan a thazonga thil ain herdang lam mek nia an ngai thule lom omanti thuan soibok BJP Mizoram State President Puvanal Hmoka chuan Mizoram a pol sang te du dan ne pathian hne na an dil angin CAA in Mizoram huam lova Mizoram pui te chu pathian hne na lom thu soima mol turan ni ati BJP Mizoram hen Vain Khan Kuminatan an office honnale pathian hena inhlan tharna hunan manga heta hian thu soin Puvanal Hmoka chuan Mizoram Congress roi tu hlun Congress President Pulal Than Holan CAA chungchang chu Amit Shah ama thu thuwa tipol vel anga soile ILP chungchanga pu Amit Shah thu soi pho chop anga angai chu athi chiang lo ni alan thu soya party len roi tu chuan he act hi chiar ve om takani ati Parliament House Union Home Minister Mizoram a huam te lo thu a soile zia ka omnge ani ti te zir chiang ve sela sakol aya alo hlau mai chu a hu te tan a thamon pui om lo mai ba ka sakol ai chuan eruk na te mason na ani turang ani lo te kha lo hlau sela chuan Mizoram hian asot pui zo ka ngati bok BJP Mizoram President hem BJP mi pui ham thana tur manifesto an duan chu alang sar zol te po soin central scheme sang te hi Mizoram sarkar hian a hlo tlin thene turin the topin mala se atulangin BJP Mizoram point an troyom don ani atibok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga pon ani India chuan Gulf ram chevela ramna le mona om theina na malak na chu athlop thu soinon Voin Khan External Affairs Minister S Jaishankar chuan Iran Foreign Minister nen Resina dialogue kalaka anin komna he thu soya tun haya pujai shankaran teran joint commission meeting voi som pakwana ahman puin ra tha chhote an soiduna hengzinga hiam Chabahar Port in Sumdon Tonale in Kalpona ti changklun te po atelani Chief of Defence Staff General Bipin Rawat chuan firfiak te hne na tranpuna pethin ramtela ka khovel ramten na taka chetan lak atul thuas soi voina resina dialogue sangni som ni New Delhi ne he thui soin General Rawat chuan tundin hmuna chuan harsana to mek hi abul thuma be angai ti a firfiak te ta na himna lo pele sumle pai tranpuna pethin ramte chu en shan a hun to hleni atibok Khelo India Youth Games Gahotian Meka Vain Khan Maharashtra chon gold somthum nen ma an thoi chun zom zela Vain Khan cycling wrestling shooting basketball boxing and weightlifting te mun sang at enia Punjab ai omi patele Karnataka ai omi cheten under 21 team pursuit in cycling gold an la ve ani heti hena pumpaya Maharashtra chon gold somthum nen ma thoi chun zomin Haryana in gold somthi pathum nen dota Mizoram po somthi pathum na a ommekin gold medal patni le bronze medal pakhat an la to ani Chanchinthar cherti topnan atlang pui Tripura a bru te chen hena tur chungchang e tuin Delhi Mizoram le Tripura sarkara yo te chu Union Home Ministry official tenen an thukhom Sports Minister Puroba ro moiro te chuan Mizoram Sports Policy pe felani to ati India chuan Gulf from chevela ramne le mona om theina na malak na chu a thlop thu soinon
Chief of Defence Staff General Bipin Rawat chuan firfik te hne na tranpui na pethin ramte laka khovel ramten na taka chetan lak atul thuas soi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani e